Dakle, pozdravimo prvi par srednje kategorije. Snage Mladena Vujića, poznatog stočara, istrošelja, ljubitelja konja. Merakliju, koji zna izabrati i upariti konja. Učio je od najboljih. Može. Pozdravi za njegovog sina Veljka, koji je danas učestvovao na izložbi konja, predstavio svoga Dorata. Sretno, mlađani! Opasni kočijaši, Anđelići! Opasni kočijaši! Nema penjanja, silazi. Ne daj bajkane penjati djeci. Ne daj penjati djeci. Pogođena klada, ajmo nagraditi aplauzom odlični konji Vujića iz Trošelja. Poskače lopatica strane, poskače čovjeka, to sam ja prodao. Ne boj se, prašini! Kubik 80, pogođen klada, gledamo vrhunsku vožnju. Cvić iz Kostajnice kaže samo pograci, pograci! Sjeo kad osjeti Zorana Anđelića kako kreće, si vidio? Tako, na gori! I još malo im treba da čujemo navijače, ima li vas večeras? Šta rade Dorati? Šta rade Dorati Vujića? I aplauz za momke, svaka čast. Lijepa, ugodna, zanimljiva vožnja prvog para srednje kategorije. Još će se to malo uštimati, poznajući Mlađu Vujića. Sudija. 2:43:85. Hvala. Peđa Nišić, Dejan Anđelić idu naprijed. Tačo Zekanović je tu. Milorad Kaurin. Desna ruka brata Milorada iz Smoljane. Tu su i mladi momci, navijači. Porodica je stigla. Sin Snaja, unuk i unuka. Pozdravljamo i našeg brata Gordana, koji će nas gledati. Slika jedna ovdje večeras. Tabor iz Smoljane, legendarnog Milorada Stojanovića Zisa. Može. Proslavljeno ime Rubini. Evo i Grahovo navija za Zisa. Dignite ruke, momci. Grahovo navija, da.
Upaljeni telefoni, sve se snima. Riba! Traži kočijaš da odmarate. Ale, more! Ne, on. Ne mora da vijetu, prijete. Može. Tako. Može! Pojci, Rubine! Mijenjaju sada strane kočijaši. Oba prelaze u zadi. Dobro su, blizu su cilja, podržite Milorada da vas čuje. Sad! I prelazi cilj, ovog trenutka svira ovaj glavni sudija, aplauz za Tabor i Smoljane, za grmečlije danas. Pozdravit ćemo Veliki Tabor iz Sanice, Adnana Medića, njegove kočijaše, šefa ranča Amira, koji to sve slika i snima uživo. Dva kočijaša koji su preporodili konje. Njihova imena bit će upisana zlatnim slovima. Zoran Anđelić i Dejan Anđelić. Koji su se prihvatili posla i krenuli uz podršku organizatora za 2. august na Ilindan. Slika. 2. dan, subota, 2. august, Ilindan, sve vas čeka u Sanici, prva štraparijada, može! Desni konj, poreklo iz štale Gas Petrula i Drvudeksa, Tarzanov sin Mišić, Dačo Zekanović, Dejan Anđelić, svi su unutra, pušta, gledaj! Ona neravnina na stazi. Sad tebe, ajde! Tarzan! Idej! Tarzan!
Već su prevalili 60 metara uz nekoliko stajanja odmaranja konja. Malo po malo dižu. Pojedinim tavorima ovo će biti dobar trening danas na laganim kladama. Na malo utegnu, upucaju konje, završnica može metri. Tako. Prelaze cilj. Aplauz. Tabor Sanice. 2.55. 69. Odličan nastup u lakoj kategoriji. 30 sekundi, 91 stotinka. Osvojeno treće mjesto. Milosavcu je vjetar u leđa da zakači srednju. Čovjek koji je ponosni predstavnik rodnog sela Lišća i grada Prnjavora, slika. Aj, Zuka! Može. Lagano, momci, rutinski. Pokažite što znate. Čekaj, je li godišnji počeo? Kad ćeš nazad? 2-3 dana. Bravo. Tu daj, lakše. Opasan je kočijaš, ovaj momak. Dobrica Janjić, gledaj šta radi. Svaki put naliježu, svaki put uzimaju. Goni Zoka, goni!
Goni Zoka, goni! Goni Zoka, nemoj marat, goni! Goni! Idi na dorata. Idi Zoka na dorata, Zoka! Brzo vrijeme ističe, požurimo. Idi na dorata, Zoka! Brzo vrijeme ističe, šta što sam spomenuo, Zvonko je svirao iste 3 minuta. Brzo premjeri. 10 Dušina, čestitamo Prnjavorčanima. Derventa iz godine u godinu bilježi pomak u uzgoju konja. Nekoliko poznatih štala već se nametnulo. Imaju vrhunska grla. Uslikat ćemo ih još jedno. U redu, može. Poslije njih ostaje 3 para. Aplauz za djevojčicu Tatjanu koja vodi svoje konje. Tako je, osjetili su konji, dižu je, dižu je. I još ćemo im aplaudirati, trebate im sada. Evo stolara koji je odmah uvrtao šarafe istu večer. Tako, bravo momci, bravo, bravo, bravo.
Tako na brnju, na brnju. I gotovo. Aplauz za Dervenčane, za Posavljake, bravo. 63, 30, hvala. Šampionske konje uplatio je Dačo Zekanović. Još jedna slika. Brzo porak Darku Đukiću, koji se zahvaljuje svim štraparima koji su učestvovali. Može! Drugo mjesto danas su bili u Lakoj. I evo ih sada kače srednju. I još jedan par Đukića i Babića. Malo na Kukana, malo na Smokija. Ovi naši momci iz Preoca odlučili su za 18. rođendan kupiti par konja. Umjesto skutera kupiti konje. Nek kupi kobu pa nek sve pravi. Vide sad. Šta je osmica? Mogu 70 na ulicu. Pusti komu naprijed! Eto isto. I gotovo 3 minuta. A stopanje, da? Macola, Macola! Macola! Leti, leti, leti! Kakav je ovaj pomoćni radnik, ljudi! Lagan je momak, nema potrebe za žurbom. Korak za korak, pogledajte ovo. Svaka mu čast. U ovom slučaju štopa se vrijeme. Lake ruke momak udara, gledaj ovo, gledaj ovo. Gledaj šta je laka ruka. Pazi sada. Oh! Oho! Goni, goni! Eto kako udara čovjek kuke u istu rupu.
Aj Bačura, pomozi, Bačura! Oni uvijek kažu svoje i pokažu i to je to. Prelaze cilj, aplauz za Đukića i Babića. Uz 2 odmaranja Smokija i Kukana. 2:43:15. Gdje je naš brat? Pozdravimo braću Hadžić iz Doboja, šumske radnike, težake, ljude koji su od početka u toj srednjoj kategoriji, specijalci srednje kategorije, i ponovimo da je njihov Bečar danas proglašen najljepšim konjem na izložbi konja koja je održana ovdje u Podgradcima. Čestitamo Hadžićima i do godine puno sreće i zdravlja i uspjeha. Slika. U redu, hvala, može. Čuvajte ruku, puno sreće momci. Predposljednji par u srednjoj. Teško izvući brojeve. Lijepa vožnja, čista, na povik svaka im čast, samo tako nastavi. Manji glas, manji glas. Uzmano na tebe, dao! Goni, goni! Imaju odlično vrijeme, samo nastavi tako. Frikni! Odlično vrijeme imaju. Nastavi tako.
Evo ih u cilju, aplauz za Hadžiće, odlična vožnja! Čestitamo momcima. A u srednjoj Cigani Sokol, reci zvoni. 2.56.90. Nakon pobjede u Lakoj prijavio i uplatio za Đukića i Babića, drugu uplatu izvršio je Partalo, veliki navijač. Odlazi Suhonić. Sretno momci, polako. Uplatu za ove konje izvršio je njihov navijač Partalo. Tijesan komor, tijesan komor. Ponovo su kuke izbijene, je li zvone? Leti, 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 leti! Tako, tako. To je ta Jelica sa Kozari. Marko, teško je dobro provjerite kuke, molim vas, momci. Si donio ti svoje isto? Tako, tako, sad se dogoni, sad! Već i ovdje. Ajmo Niko. Kako si?
Morate provjeriti kuku, je teško. I gotovo je. Diže ruke Đukić Babić, pozdravlja navijače i prijavljujemo tešku. Odmorite se publiko, idemo na još jednu pauzu i onda počinje teška. Prijava teške na bini, izvlačenje brojeva.